ang mga balitang lokal, balitang regional, yung mga balita sa lakat sa kahimtang sa panahon. Sa di patahimbit manamilit, mangigal ato sang i-recap ang resulta sa 3D Lotto. Ang resulta sa tong 3D Lotto kagahapon adlaw, alas 2 sa hapon 196, alas 5 sa hapon nga draw 209, unya alas 9 kagabi 548. Congratulations sa mga nidaog.